Pokažemo dijelo. Ne pitam se to. Da YouTube sad će ja staviti jednu muziku sa videa kao ja što sad YouTube s koji stavi muziku. Kada ja stavim muziku sad je video završen, znam da je bio baš kratko, ali sad nemam baš puno vremena. Ali sad drugi video bit će isto malo onako kao YouTube ili kao Mili, prijatelj vs najbolji prijatelj, nešto tako. I još malo ću da radim meetup. Šta je? To je da dolazite, da možete da... da možete da me vidite u pravim životu. Samo možda vidiš na Facebook gdje je meetup, sam ovdje, da sam tu klikni. Vidit ćeš gdje je i kad je meetup. I što sam da sada kažem? Stavi jedan like. Da ideš na moj Facebook, Instagram i Snapchat. Da daj na Snapchat. Klikneš opet tu, ima svašta tu, ok? A vidimo se za drugi video. Ćao! Peace!